Amasapenin Ginsang Media YouTube channel vejo seina bon chavin chibai kan bolve tunini ko a kihoulim video nunga Roslyn Kimbuang in kihoulim video hin hichi masang chun viewer ho le subscriber ho nang ho chunga ngai dam kain thumin aji chu hichi video Kihoulimna kihin bol ho hi face to face a ga kimupi a ga kihoulim pi thailo a hi po achun hichi video online na kon na ani kihoulim pi hin hichi nei na vet pi wa nang hon nei na hin to so zo devin kaung ta ven hi chutenga le tu chana nang hon subscribe na bolova nihin to so zalovin nin kithopi zalovin tu ni hin 4.8k kan ka phatan hi chun nang ho chunga sei zo lo ki pa thu na chung chewa kan sei na hi hi video mangchan hi chun mabana video hoi ta ai lawale nang ho ve nom ta kan same do the na ding nang hon jong comment na hin na lungia lo hin sei wen lang na advice na hin bol divin ka hin te mu ve chuban le hi video ve a subscribe bolo la hin lung sit ten subscribe nei bol pe wen lang like share nei bol pe divin kong ta ve video chu anave pan taw te hồng lòng xin lấy tung a bằng huy khi hiam mồ na gim na me boy na lung ngai na hi song tàu ban kỳ hồng hồng pi bằng din kalau dia boy na la lên khắp hồng lên sông tàu ban hồng pi pi Amasapenin pat hoi ap Pathen khat se jisu thangwan man lang kahin lemin ichilai Ginsang Media YouTube channel la kihoulim thedinga in Amasapenin ke jong na chunga ki pa thu sang ten kan phongin Amasapenin Kihoulimna ho e anapan pai jeng itin sot hung sot balding a hi Amasapenin introduction nang le nang introduction hingi bo in lang tu le family background hin education and lucky introduction so ngayon sa ipiling ho pa kasa tu ni Ginsang Media to holim theding ka se in pasyamin lo pi ka phada to le ke kamina hele Roslyn Kimbuang so ahia to pen ka society social name ka social status name ahia kaminta ta ahile M Roslyn Luane ki mahia M stands for man tuang he ke tu in kapate hile kapate zomu no ma oma ke pen children home couples and ka home na pangteng in niulam ka zi go chin kho ve nga te dim ro ta ka he ka educational background na hile BSc geologist ka hi ka career hile medical aspirant ka na hi hinale tun hi pasya na semin ministry ka na hi golden turning point ka na isa in to alo kau unaw thum kapawa kapol piwa hile Roman Catholic ka ka hiu in numei ni pasal khat ka hiu
ke kahile alai kahi ki painge milai nei no da sa de na pile tu ne I kihoulim ding hi ta sa thu lang long chu kihoulim do di la education lang wang chu I ha kihoulim do de la di chu la sami ne hi chun la sa lang to tu a children home manung de video interview masalang ho chiga bana le missionary lo wale evangelist nei le kilomen hi chilang sang pathin thu lang sang to hitia ta salanga hi ki khona heading lam I hung kihoulim ding hin hi chun lasa mini ya chu lasa lang hi ha kihoulim ding tu ding le hi pathin thu lang yong hi hung kihoulim ding hi chun I pe le lasa lang hi lasa lam hi kan ve ga pan len lasa hi mi sa mana na tha hung no ma mi lo den nang hi na pa mong monga lasa hi na lung lut mong ha mi lo wa den min na ha sol ja laga sai lasa le jun pha hi ati mana la nen sa je ka lak sa ka ki patdan hi ke hi mia to ki bang dem song ka he lo mo thei lo a he wanga mi lung hel mi ka hiya I pasian ngai mi zong ka hi pasian ka ngai ma hi ke le ka hin khwa ha sat na gen thei na ka thwa changin la in ang nem se la to ala hung nem te pen ka sa khe u je la hu chin ala sa ta velu ka ngai changin ke ma mai zong chin ka zui je la ka sa khe je la tua ka sak te pen bia in te local ki khop na vel ka nei ke chu presbyterian ka in sa wa ana kai zelin sunday school vel na kai ka hi chang special number vel ka nei lai wa competition vel ong changin to la te vel hobby da na ana nei in ka heart express out na ding in la te lu te in kana sa zela min ang pus hat je azong hilo changa ka career dile ka profession dia kala zong na hilo hina le la hi hu chom ma athu kadei ma la angum chiangin ka sa khezela to pe asate sa bang cha cha sa pen kana zil tun yin chin ai hile zong singer he dia kana dream zong he ton lo ma ka har da pa da ka sa kya zelin to pen ka hobby kan le he di ta la sang ki pat da to da na he ki pamen la sa nung ki pat dan ho mi atam pi na hello mai the mi iti sei dingam ta sata ne ki mu pi ho long in hello mai the is chun tua nung ki pat dan ho mi na in sei the in nen sei pi ti wen na chu ki pa to kan sei aba na hin gospel la sa nei je chun gospel song nei sa nei je chun gospel lang la sa nei je chun last gospel la sa hi nang ma ngai da na chu gospel la sa hi pin tha lo chun sada le na tm lo le pin tha hai yong le gospel la hi san le na tm hoi jo chun na ha prefer zo pasian ki kangai da na mo bible da hi le sil siam chin tengin mang pa phat hen chi hi sama zong akimwa to hi changa piang tha lo zong pasian phat pen ibadwa hi ka chinwa ma hi to hi ze in ke ken chu piang tha lo bin pasian la sa lam pang gen di kanei sia hinan le pasian la gospel ong sa him thei lung lut ta mi tui luang zena hong sa thei te ichi chu piang tha ma he din ka ging ta piang tha lo ten chu a gospel sang in a secular lam lung hel la te changa ngai zong la ex te ngai na la te ai ke le tikitil khona ma ni minimal self reflection la te khong ki ngai sang zo hin ka theya hu zai piang tha lo win chu atang pi a pasian phat dima hi hina le piang tha ten ang sa dia changin ka sa hi ki pamen la sa wang hi pathin ba choi la sa wang hi ping tha khel hi yong le pathin ba choi mo ai pot le si na mi hing zo se hin pathin ba choi hen ti hi chon an adi che zegen pin tha khel la wang pathin la hi sa mo ai pon hin la pathin pin tha nunga la sa le pin tha ma sang la sa wang
คิดนำเป็นไงด้านไม่บอกหุ่นคิดตัวเองที่จีไอ้มองเองที่นั่งคิดตัวเองพอเองนั่งมาลงเกียร์ลำไงด้านนั้นมาจุดตะบังจุดไอ้ตัวจีเลยนั่งมาไงด้านนั้นจุดตะบังจุดปีนขาห้ำในหินเสพติด question จะในหินเสพติดตัว ปีนขาที่เลย born again สับเช่น born again เนี่ยที่จีนั่งมาไงด้านนั้นปีนขาที่อีตาบังมีจุดปีนขาห้ำอีตาบังอ่ะยิ่งเลยปีนขาห้ำที่เดียวที่จุดในหินเสพติด ngai dan hia mo le nong do biblical context asu di hile theology ti tuam tuam oma ke ka ngai da na chu piang tha ki chi khat pe na hile e sil is hin kholui pen bein chen athak hong ke phan a hia e ke ma mi mal ta kan experience le kana mo thu pi pen chu adia hia ginglo mi te hindu te khong ai ke le sanam hi an bia me te te khong ang biang tha chang wa kha total turn away o mai ahin kholui teo angai sang teo la aza nuam tan phao a bil tan phao wa piang tha ka hi piang thak chi chang in total surrendering lua pat keng tan ingai dan te everything a kha e jesu nung sui dinga ki pat kyat na ke thu hi lo zo in mang pa na thu hi hen che ki pat kyat na gam to pen ki mu khiat na gam jesu christ o ama cho lampi le thu tak le hin na hi pa kung tun theina chu e pakhat jesu christa chapa hong pi him ama cho hi chi bang ing thei chat na pen to pen ki thei chat na hi poimo ka sa to chang bible e da hi le piang tha I chi changa hi e nungzui te bang I le Pentecost nia he thagau thing ahung huna chu angtunga kha e ahang san lo timit het na mai hit talo ang piang tha ta changwa kha hung full mayo he not only the brain but lua pat keng chan e hung piang tha mayo mo thagau baptism tam to dan khom gen siam sing hi le zong e apai zia khat mo total changing uma hi to pen piang jesu christ la mo in jesu nung zui dia hung ki pan khiao amau thu hi lo jesu thu a dinga a pathin wa dinga jesu hung tel mo pen ka piang tha na hin ka theng a hi na sol cha sung iga se ma hele sol cha sung a chu sagau a changovin adi cho sagau chan lo le chun ping ha it is saying ham tuile sagawa ping lo chu koi man pathin lengam mu ko e tuile sagawa pin tha wang hi iji chu pin tha di da hin iti pin tha ding ham che ho chu wang chu evangel hi te le cruise na hi lo le chen hi cho chu sei da hai den kihoulim na chu ang che nom le ding a chu iti sei ding ham nang yong missionary kan hi pu a chu hi cho chu ga do a hin ipile lasa na lang ga lut kit le kazada na he gohati ti ta hoi lang am bang chu amun bang chu ga he chet ta pon icon ti ha idol ti ma ina na ga zaw ti chi icon na ga zaw ma chu I ta banga na ki go na I ta banga preparation na ne ham ti chu ho chu chu ti nga le lo sin na ne ham mi lo wa le lo sap na ne ham ti chu I ta banga kitin kho na nangin na le yam I so chen nei sei pe ding ham Northeast Idol la here mo the first Northeast Idol competition la here Guwahati a uma address kamang hil ta yen again ha khada here e tenga e thanop zia song hilo suti lai ta vocation la here hu chi hi ze in la I hobby a ke la ki lunglu thoi changin the experience lim dinga kha ki sa in first round na chu kala by heart de khat ka sa le e judge de sa na katanga ho je ani na panin secular la te jong e bang te jong competition ni changin kan ki zil to wa chen pan na sa ta in kala hi le jong a second na pen top 100 a kong pang pha e anexa ka pai kya song changin ke school ki lut kya tai changin studies ma ki prioritize in pai the no lo ka hi hi ke le top 100 batung man ka hi
Ba ông Isi one two ho chu changzo te yong le chun lo sap ti te ding ha khat we ding ha chu lo sap nei ta na bol zo na chu na chan zo hi ta Isi chu na lung thla na ne yam lung ke na ne yam hi lo ala kitil khom na zo na ne yam cái chữ hun này lên cái lắc tê tê đi tia hi cái lung thi mum hi à hun này thì lệ số tí mà bọc cái hơi tao số tí hi lệ hi vang à first career dia anh cái choose kalawin than nộp chu cái than nộp challenging mà ho chang à I feel lut leng zong la la ma hi international level à gospel singer hi si leng wo bang ta hiam tung din ka giging ta hi le zong secular line to ong ke mix chang en ke ka religious ma wa lam ka ngai sa ngai changa ka give up pot che de la sa nang na hi zo la na hin sa masan ham ilawa le ipilap na hin sa masan ham mi zakai zapi ding ala sa nang di pa na he nang zo na he zo la na hin sa ham ilo le ipila na hin sa ezela sa nang pa la sa ka ki pat tung ti la he kala de mama bible kem ka bia inu ka nei lai wa he mang Giêsu ca nei ni apa lam pi ne zot kana hi chela ahanga na music i ma lo mi ma ya chu ala kan doi be se je chun ka hin sain iti chu ka neo thu mang mo he ti le 2014 la ada ong 13 10 la ada o zo he di hi le zong singer a chu ki pe hi lo mo hi le zong mi ma ya hobby type le hun chance ka ne ya ka sa ma sa pen pen zo la hi in zo trick ka hung sa ma sa pen pen a hi le mi zo la unaw nu bet sila rin sang ina sa ni ti ni kanun na du than tura omang ti sa du na le thara du na ani chi la pen la thu de talwa ka hi changa to pen attract kapati khadin kabian teu khadin hang sponsoring to na live ha ka sa sila chu to be sila rin sangi sa chu angin tu chana la na hin sa na la na hin sa ho hi nang ma sim na hin sa ham ilawal mi sim long na hin sa ham ilawale nang ma la sim le le na sa do ham ilawale la na hin sa pa na he nang ma album nin bola ham nin bol pa na he nang ma la sim zawa ham mi la sim bo na hin sa ken la tu na ya na siam khapani nga hula ya la siam the ka hi lam jong ka ki thei lovin mi la ngen kana sa hu jong mi sa sa mo ka cover ngen hi sim phial aja ala pen angum changa ala thu pe nin ke hong zo ze le cha to ala thu hoi ka sa te pen ken ke ya dinga ka sa mo ken kang sa phat le min jong hung de in chen hu pen ang request changwa pasya lo pi na dinga mi ma ya hong sa chedan do ki in hu ja mi a sa hong ki pan khema ki hi tu tan changa mo tu chana performance na hin bon na live performance na hin bon na a hi hoi lai mu na hi ken the na ha to penem ilawai le nok sa na ha to penem hoi lai mu na hi performance na hin bon ma sat pen ham performance chile stage performance ka chan ma sa na pen pen thu pi ta ka sa ma sa na pen pen na hi le una mi zo te la hi ya Myanmar ta ha na hi ya utenga TMEF the Truth Mission Evangelical Fellowship te tum tonin khompi mangin ka pa ya hutenga the TIA khompi a hin mi sing khat bang wal dik hutenga hin la khat ka sa ho ka first performance mi tam pi maya stage performance ka nei pat na hi ya uzowin he Mizoram Vanapa Hall chite to chang Lalthan Hall Auditorium chite uchanga aizola a public ground amount lamwan achiu mo utavela la sadin angke han kha
to adan khong ka stage performance alian pia ka kasa khana te hi fanin hu zaweng hi lamka hung ki thei pan lamka hung ki thei panin hu chin lamka function te program mo ha na mo lop na chi ve la hung ki han to program te tu tan chang pasyan zala ki jang to i lasa he gospel la hindi ti jo gospel la ki ti ti abang chun gospel chi piam ti le Matthew Mark lu zon ti yang ma na gospel ki ti le ki pa na thu pha ti ki pa na thu pha ti ta cho ti pi he dem ngalo le nang ma nangai la na cho ki pa na thu pha ti pi chu ki pa na thu pha ham ne se pi ti gospel ki pa na tu pa the good news attitude hi ke ya dinga ke ma ona kana ke ma kana experience dan hangen paleng khelna ichi chang khel like khelna oma khel chipen original sins ema ipian masanga pan nu pum songa yuma pana he mi khel hi na he eman ina ki hepon hi chu pathin na he mo pasyan in thein chin hopen ang tat do na jesu christ in cross a ang tat do na hung ki patna ya to chen kia din good news gospel hi atul thailo na ma chu tu ni tang chiang a hin ha sat gen the lungzin na personala ka to changa jong the good news ya hi sharing mi khat ka nei ta ama chu jesu christ a hi a hopen good news si ke ma a he gospel hi hoi ka sama ma like explain fu na pen chu personal a hi pathin to ki job na hung nei sa tu le mi khial hi khelna mi khial hi a ni tina hi khelna nei mi hi na ung pho sa tu ana hi na lai ta hi jesu christ i hin khoa i ma mo open jesu i hing nei na ta na the gospel pen ka unending good news on he as ya everyday life we need God we need Jesus ma jesu christ ki ma mo je to pen gospel he continuous tense ka explain thei na dan ki dan hi mai amen gospel ti ti le hin mi tam ta hen gospel hi pi ya ki pa na pa i pi ya bang bang jun iga do le ki pa na pa chai pi am chai sai ti mo te ding do jang pa na ma Matthew Mark lu John ti hi ka tam le Matthew Mark lu John ti hi na ti je chen ti si ki pa na pa e Matthew Mark lu John hi lo Bible la on nga yin Matthew Mark Luke John they are the writer author na author they are author a writer jo he a sun na hi ki pa na tu pa bang so kon ama ho sun hi em jo he u jo so ni pi chu ki pa na tu pa am ki pa lo ni ho ni lai de sa hin I pi ki pa men is in se ki je wen no tu chana he lasa lang na hi lasa hi na a chu lasa mi hi na he nele ton chep le mom lampanga hi thin na hin ko hi I chana poimo na sa personal understanding chu God is holy no pasyan hi siang tho hi mai in chen toy cha mi hing zong ama phat ding ama la sa ding chu siang tho mai hoi pen ka sa chep le mo iti ho hi khen khan in bible at ki pon tin apangwin hi le zong ken chu bible a bible va siam ka hi lo zeng pinpoint he ji in zong bible thu lam ki lu thu lo de zen gen da ning in hi le zong bible ai an na ve tho hi nicotine chi ho bange nicotine chi changa hya za itep changa aza sunga te vel mo te velun ka scientifically science student kana hi zen scientifically a term akiba lo mai hi bible in ka no tom khat nop sa na hung pete achi te vel bang di ta again nicotine khong ai kele heroin khong ana hi ai lo le alcohol ma ya ilung sima i brain a kha ilung gim na stress level hung su down tin
ang akik tu pen khong Bible tom khat ki pa na hang pe thei ho achi ho bang iti ngen ka term maya a scientific term kha term tam ti umma hinan le hoi do explain e bange su di hi le su tham chingwa ma hiya thu pi pen kan su siang thong na he to pasian phan hi hoi ka sa hi i siang tho lo na lai ta ang siang tho wa hung siam hi changa to pe advantage awala la ngai lo wa hi ita sa ilung sim i thagaw hoi lo isa te le lo maya hoi ka sa pasian bia in sunga khai ni vamwam chi vel aki oyo le chu poilo ene zong isiele pha het na in thi mo hung na chan hung na tan tan na tan to pen kha pasian phat tu ten a hi thei ta na bang bol lo hoi ka sa hen Nghe na lasa mi hen lang lasa lo mi hi zong de I tabang men normal generally ya na generally ya hin thiên na lampang wang ne chep le mom hen lang ne le don o I ai thei chen wang in ki kang se te le de sa as it so God is spirit zone bung li sa som ni le God is spirit at the end but hin chu thagao in ho ten thu ta le thagao ho nang ho na ta sao hi pathin chen na in pathin chen na hi na ke no wa so sa ko chon as it so sung wa pathin thagao cheng chu sung phat mo sa sung wa pathin thagao a chen na ai hon beri cigarette che mo a hu mei hua i thu ye wa le pathin chu cheng no lo le just Bible la hong chu ki tu hong ki tu de ta sa no me as it so pathin he mấy qua ai hon thì là chúng sẽ tập của ngay kiểuว่าmấy chỉ số na biết lệ income hồi ông gặp cái hồi ông vùng riêng khám riêng xả tắm tại như vậy thì chỉ tập mà chứ ít số ít chút gọi là beri cigarette tiêu vậy là ít chút thế nào cho phát hiện chúng nông đầu thì practical ông hết thế rồi cái gặp bên ai lệ tu lai à đồng hem mi hàng đầu chế ta thiên này đi lâu lệ tạ sản lang ai đầm là hết ha hồ ta bên beri cigarette hồ chỗ用了阿波嘛thì nó mẹ cái gì cho thì sẽ hiện thì nó mẹ cái gì đi vào là smoking kills ma thì giờ smoking is injurious to health at the end tạ sao đầm mồ này thì sao gọi tốt phải thì tạ sao là thì chỉ hồi thì vào thì càng sẽ thì lần lần này để sao hiện river pond dùng hi thầy cho nên nên là sao làm hiện thiên này hiện không mang rồi nên là sao làm hiện cái càng sẽ chém là mồm dù là sao vẫn thì càng sẽ là cái để sao hi sao lên tu chân là nên sao hi ý giác nên sao đổi tam thì chỉ là cho ý bị bao và là nên sao tam recording la kana sa tu tan changin kha YouTube ki la do mo he count le 45 vel bang phata dinga he a to te la te dim ham pai te ham zo ham English hitengli a zaw na lain tuin he e ku ki pau na e ku ki pawa he atha khat kanein unaw pa ti pum kho thangin na pho ang khat e paite ha ma cho phwa he le song e ku ki ha ma ka dei be se se a ka translate tu mo he pen he ki release nai no khat kanein adang se chu to ka gen teng he mai e pau cái đây là cái pau man pa hi na si na hin sa to ai na e chỉ cho release lâu lại ai release lâu lại cho tua hin sa o cái đây là cái gì đi ngang ông chủ thì ham thì phát sinh ala nang sun nên sa nong lâu thì ham pa he lùng ye là ông là nên sa nong lâu ang so first time ra ho yong de cho nên sa bị cái điều ông chỉ cho lùng ye là chân IP là tua nó là xã hội là hi là nên xã hi 45 for ven nên xã hội tan thì chỉ là nên xã hội chú thì chỉ là chân thì chỉ là hình cái lùng atong khắp bên này thì chỉ là cái lùng lùng nó chỉ mình cái xã thì ding ta em two nine 2018 19 the release
phatna luang khom vol 5 na amo kasa vol 4 na kasa pakpal zu bang ka khum lo zong khwai bangin kapal hung ve in kanun na thel na bang kyo zong le to pa o hong pam pa ke in hi chela he ke ya dinga ka hin khwa hing na strike tu le hing na han thon tu le tu ni tan ge ya ke ya dinga tul lo la he ya adang zong tam pi ke ya dinga la hoi ahuna kala sa te ka sa te zong ka sa to ka sa zel uma utela hin to ka gen pe ni tu di tana ke hung chom ma la kha hi YouTube a pakpa zubang Roslyn Kimbuang zong chen hol le uma hi to le ani na a Van Jerusalem album a ke zong alapi Van Jerusalem chila kana sa a ni simi nang hingai hôn tình yên ngai mang tuôn nè hôn pi chila apwa nu kan ni nu nuam khon yang pho a hia himila zong he ka ngai chim lo ma ka thanem ni chiang adia in khwal zina rongbola mundang handanga singtang la vela i chiang in he itha anem zel ma encouragement ake poimo a pasian ake ngai thei ma hu hun chiang vel pangin ni simin hi mang pa o nang hi ngai chi la vel hi la vel bang chom tu ma tu lo la he te gyal ma zong ka lung khoi adang zong tam pi mi do ni cha hung gen ni la sami na awang chu bo na chu na dei chum ding ka ta san i jong le i chi ho la sa da la ha la chu e jong hin la i ngai num ti se am zin nei om chun la num ti se ti long na ti ma ka sa he na ti yo kha ti ka ta san ka ka ni do in abon na chu ai ki bang so ke in ai la ti chi ho la sa ti chun ka tong ka pe ni ti ka sa ni na chin sa ya no me i deu da ka nên này thì mình nói cái bài lá nên sa do lá hi gospel la pure gospel la na sa ham ilawa hele gam ngai la ki patriotic song na sa ani a hena sa pol ham ilo le gospel la things na gospel la nên sa cái choice le prefer at so ke he gospel adia worship lam he ki ha lu hen lang pathin phat na lam he peering ki chele kan do hi in hi zong le tu din munin wang i profession kan ahung so tan function vel bang vel ang ki chel changa kha adia bange nam ni mo vela ang ki chel changin alo thelo in he nam la te vel bang sa angai country mo nam la te vel bang sa angai hina lekin kana choice ki get social gospel la mo no pure country but pasian del te di ala chi pen hutan chang chu kana sa zela huja totally a country will encourage lom chu ka hi lo hina le humi asate jong kasia motan lo azia kha bible eda hi le pasian hi gamle nam ngai sang ma Israel te bang nam a hi lo le gam a promise hi de oren main chen mo to zen kan chu country sa te jong ka va dem hi in hi jong le a hi thei chana wang chu apoi mo china chu sa the hi in phu mo jong hi pon a hi wangin pasian phat na la pen ka first preferred le pure ta ka sa ujin la pasian gospel la hi a hele tu se na hin ei mi sunga hi ei tribal sunga hin kitele ei ho ting sam mi mai pur langa ei ho nam sunga hin ei ho nam sunga he la sa thim tam ta yo men hindi la sa on le ama asa ho original sa ho bang ki sa do ing the a hele hi jo ta bang chu la sa hi na chu India a he Indian Idol o min Saregama pa o min ting la X Factor ki o min hi jo a he pan gala ding hi nanagial kha em ilawa hele zaw nanagial lo him jing ha azoa ka sei bang chun ke hi ka calling hi religion lam ka hi pasian na sep lung lut mi ka hi ka sep ta phothi pathen lo pin ding mo pasian dia kana bola hi ze en I hulam pang kha ana lung lut khalo ke ya dinga ana koi khalo mo
di ta hi offer kamu offer kamua hotel vela zong classic 5 star chi vela zong hi kaloi te through a line angbol pi zelo ai wa ka gel pha le hi pathin pasyan phat pen hi ke ka calling hi chi pen ka ki chang ya tin ta pen ka siam na ka o hoi te pasyan ng pya te pen amma chau phat na in ain apoi mo be sele socio gospel life la te khat ve khat khat bang sa theina ding chi ta na hi ke ya ka sele pha na a pasyan ko nga kana thum na le kana kilat na hi zen chidana all indian level vela asare ka style a indian love song re pasadia chu e ngai to na na nei khalo zong an na desire khalo mo ngzong na ngai sang khalo chi zot te hi ke prospect mo adang te ka va mo sa chi na hello tu lai kan to na eve na la sa lang yong hi a khang to che yeng in la sa in che yeng in zia chung la sa hi ki te tho hen is la ki sa ki te na wa hen it is a ding am ki thang ban pi chu ding hin la pathian la e la wa la e ma ki lung oi pa he ki pa ki na kha hi na ki pa che in ai le suppose la sa hi solfa ki dile tonic solfa ho basic hele diploma hi chen be he long la sa hi solfa hi ka he hel an ai je lo le solfa ki he long le la ki sa thei tho nai na ti yan Khovela hing ati hi zi chun la ti le la in zong hi rules ana nei ve in chen inki patung cha chu we don't necessarily need ai wangin pasyan lengam na sep na la la ba sang ta tunginge tungwang ichia hi lo chu ala sa na line a profession hi ing tot ngain to na number 1 na music basic knowledge te nei ngai instrument khat te bang play the kha hoi ma ke bang play siam lo hi le zong guitar kha akot teng be to katan to ala sa ki zil ve vo chi bang mo hu changa e tonic solfa bang chu do re mi fa chi ve tonic tan be mo a basic a tonic tan be bang zil le ai thele bon zil be ding ki upgrade to ding pasiana ding a zong isiam na ipin la te a hoi pen pen upgrade to kha hoi ka sa to hi za kha hilam pang tonic solfa chi ve kha the guitar khong ai ke le keyboard khong tum the music instrument encourage ma ma en zidan le mo tum the hoi ka sa hin solfa na na zilem hi lo wa le guitar hi chana thit na na ne yam solfa hi hat tuam level a training vel free training velang bol changun kem vela kana pang khazela mo wa pana tonic ong zo ka hia wa pang lo hiling zong tu din muna ka profession a singing career hung lata ka hi changa vala tho tho de I'll still go for solfa tonic mo class o changa guitar hi ke chu ana lung lut kha kaneu la ya ana lung lut in to pen guitar song kabia in tiu chau in ane in chin school kai top changa ina ki pai inu cha ib kapia inu ka vat pai to veng zelin da ka khat bang di ki chawa jong la ka sa sa mo cha kha guitar hi kana lunglut in hupen ka lunglut na he tu hun vel le chu keyboard vel guitar vel khat pen chu compulsory ya basic be thei som mai thei de mo guitar puma la ho in ho ai nana sa kha time sarana nidang a trek lo mo ka ki patung lai 2014 vel a ki pan chu ka hiya hulaya kha trek chi vel lo mo guitar hi mai in live a la sa kha ki thang ma mo ko hun laya adia ka bien vel live a guitar ki sa live a lead guitar zong bass zong na jahi omin live en hana ki sa ke zong D ki A ki Z ki ti hoi minor ho bang ho thim hi song leng mo kana sa thei ke nang tan ki to pe wa dang ho be so ki dila dang li no so mi dang ina ko la nang guitar okay pang le ke te chu na kana lung lut ja zong he de ka college wa zong a band la nu me ke chu guitarist mai thei mo
radium ken tum ziwa ti le college na kai na cho la sa di ti le kin man di ti le nang le chon min chon ai du le chon ke cho guitar tum nu me hi in violin a chu nu me dang khat hi adang teng pasal hin zel mo skula at hlang pia ai mat ziwa